беларускай нацыі сучаснай стане якім прынята сённяшніх, скажем, тэрмінах паліталагічных, разумець, панятак склалася менавіта ў гарадах сярэдзіны 70-х гадоў жыве большасць беларусаў, большасць этнічных беларусаў пачынае жыць у гарадах. І менавіта ў 80-е гады адбывалася імклівая кансалідацыя гэтага этноса в межах тагачасных БССР. Адбываўся імклівы рост адукацыі, навукі, асветы, мастацтва, што было інспіравана сведама камуністычным тагачасным уладам. З колькасным ростам гэтай прадукцыі в гарадах адпаведна і расла нацыянальная свядомасць, гэта колькаснасць твораў з літаратуры, мастацтва, у гуманітарных навуках непазбежна пераходзіла ў якасць. Была такая аксіома савецкая, біялагічная, росквіт нацыі праз іх збліжэнне. Вось на гэтым прыкладна, на гэтай такой дзіўнай аксіоме адбылася хіба ідэалагічная. Калі расце колькасць этого нацыянальнага прадукту, тэарэтычна расце колькасць іх спажывальнікаў. Калі яны крыкнуць, то як не крычы хава-хава, таджыкі з беларускамі не зліваюцца, потому што няма вот этого сярэдняга нейкага звіна, нейкай сярэдняй прасункі. Культуры гэта азначала, што культура павінна быць нацыянальная па форме, абавязкова нацыянальная па форме. Нагадаю, тая кампанія па ушчуванню касмапалітаў, перманентныя такія захады, касмапаліцкі. Тому культура павінна быць нацыянальная па форме, але сацыялістычнай пазіцыі. Зноў жа, была закладзена такая хіба. Што такое нацыянальнае, прынамсі, можна было вонкава патлумачыць форму. Чым быў што такое сацыялістычная сутнасць, гэта ўжо было вызначаць куды цяжэй. І гэта таксама памкненне з аднаго боку ўвесь час быць нацыянальнымі па форме спараджала масу нацыянальнага прадукта і рэшце-рэшт выбівала ідыёму пра сацыялістычны змест, які вызначыць было фактычна немагчыма. Які сацыялістычны змест на творах Караткевіча, напрыклад, або там паэзіі Алеся Разанова. Чым ты вымеряеш сацыялістычнасць этого зместу? Разам з тым, вся эта идеологизация в советский час отыграла важную роль у становлении белорусской нации. Менавіта, что датычна урбаністычных працэсаў. Як бачым, сёння палітычныя і культурныя працэсы в Европе, ад Молдовы до Британии, сведчаць, што праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі в агляднай перспектыве нікуды не прападуць і па-ранейшаму застаюцца вельмі актуальнымі. Тому пошукі ўласнай ідэнтычнасці, адстойванне ўласнай ідэнтычнасці, уласнага мы для розных куткоў свету, для розных народаў, групаў насельніцтва, постэхнічную, сучасную нашу эпоху застануцца адной з надзённых праблемаў культуры і палітыкі. Усведамленне сваёй прыналежнасці да той ці іншай групы, таго ці іншага этнасу, да пошукі сваёй самасці вельмі важна для адносінаў і паміж людзьмі, паміж іхнымі групамі. Але перадусім для самаацэнкі чалавека. Чалавек не можа сказаць, што ніхто.
гісторыі доўга. Ёсць нейкая сям'я, ёсць нейкае асяроддзе, ўрэшце-рэшт нейкая школьная праграма, якую ён засвоіў на той ці іншай. І паўставанне найноўшай беларускай ідэнтычнасці адбывалася ва ўмовах імклівай урбанізацыі і разбурэння вясковага менталітэту. Новыя гарады і змены урбаністычны краявід сталі тым асяродкам, якім сфармавалася маладая беларуская нацыя. Это вельмі важна зразумець. Да вайны натуральным асяродкам беларускай культуры была вёска, лес, балота і ўсё, што з тым звязана. Напрыканцы 19 стагоддзя пачынальнік нашай беларускай літаратуры Францішак Шухевіч выгнуў ад імя всіх папярэдніх эпохаў «Не люблю я место по-российскому города». Яму стаў нібыта эпіграфам да ўсёй анталогіі нацыянальнай традыцыі 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі беларушчына была сфармуляваная, высловлена і ўвасоблена ўрэшце-рэшт у дзяржаўнасць. Інтэлігенты са збяднелай каталіцкай шляхты, што насілі ў сабе генетычную памяць пра рэзістанс часоў Касцюшкі, інспіравалі беларускіх, абудзіўшы шматмільённы сялянскі народ. Для яго беларускага народа горад, дзе панавала габрыцкая буржуазія, расійскае чынавенства ды польская шахмацкая іерархія не могуць сваіх вызначэнняў. Вясковы краявід, лясы, балоты сталі натуральным ландшафтам, дзе жыла найбагацейшая архаічная этнічная культура Беларусі. Горад, дзе калейдаскопы мяняліся, этнас не проста чужы, а парожны. Шейтов, цитату Шевича. И менавіта такое ставленне зацвярджалася ў класічнай беларускай культурнай традыцыі. Супрацьстаянне горада і вёскі цягнулася да канца Другой сусветнай вайны. Спробы адміністрацыйнай штучнай беларусізацыі гарадоў за сярэднія 20-е гады не прынеслі асабліва, не будем тут зараз спыняцца, ці магло прынесці і якім спосабам доўжылася. І для протокола скажем, что это же были не полные 7 годов, конечно, малый час для того, как справиться этот эксперимент, чем бы он мог скончиться, как не был брутально оборван 30 лет. Одним из вынікаў войны пасля жахаў Холокоста, депортацыі, эміграцыі розных груп насельніцтва стала одним из вынікаў і непадзельнае пазнаванне беларусаў у гарадах. Этнічны склад горада непазнавальна змяніўся і на захадзе краю, і на ўсходзе. Доля этнічных беларусаў у гарадах расла неухільна і па вайне ўжо складала абсалютную большасць працэнтаў гарадскога насельніцтва. З году ў год прыбой не мог спалён, пісала Жылка, прыносіў у горад ўсё больш беларускіх маладзёнаў, самых энергічных і мабільных, якія прагнулі асветы і культуры. І тут гэта не метафора, а так оно было паводле закрытых розных сацыялагічных апытанняў 60-е гады, якія матывацыі былі пры пераездзе ў горад зробленыя сярод моладзі. На першым месцы ставілася культура, другое месца вольны час. Храм у гарадах. Понятно, что пытанне там голоду уже не існавала. Многіх пытанняў, якія маглі існаваць, скажем, капіталістычных умовах, не існавалі. Для большасці светлых маладзёў, якія памкнуліся ў гарадах, на першым месцы была магчымасць спрычыніцца да культуры, ўжо якім яны сабе уяўлялі варыянце, уже не будем так само спыняцца, што можна каждый день ходить в кино, например, альбо пойти в парк, что тут. И проводить некий вольный час в Париже. Таким чином,
любым разе на горад імкнуліся менавіта тыя, хто прагнуў нейкай іншай узроўня цывілізацыі, культуры, перадусім асветы і так далее. Але па-ранейшаму здабыткі гарадской цывілізацыі, памяткі мінуўшчыны заставаліся для учорашніх васкоўцаў чужымі, не зразумелымі імі, не адаптаванымі ў той найноўшай культуры, а значыць і не патрэбны. Менавіта ў тыя паваенныя гады, 50-60-е гады, беларускі горад страціў незваротна сваё гістарычнае спрадвечнае аблічча. Былі пераўтвораны ў руіны амаль усе саборы, галоўныя сімвалы краю, адны з старэйшых беларускіх царквы заснавання ў Віцебску, узарваны ў 61-м годзе колішняга сабора святого Стефана Полацку, узарвана ў 64-м годзе да езуіцкага сабора святого Станіслава Полацку, знішчана ў 56-м году да велічнага храма Вітаўта ў Гродні, што ўзарвалі ў 61-м годзе. Разам з такімі знакавымі аб'ектамі, самымі вялікімі, якія фармавалі стагоддзямі абрысы горада, знішчаліся цэлыя кварталы, старасветскія вуліцы, і ў гэты час, менавіта ў гэты час, помнікаў гісторыі, археалогіі, архітэктуры было знішчана больш, чым за все папярэднія. І не было каму бараніць. Аб'ектыўна не было каму бараніць, бо да вайны былі знішчаны фізычна ўсе мастацтвазнаўцы. К 39-му году былі выведзены на нуль колькасць прафесійных мастацтвазнаўцаў. А па вайне, там, скажем, тутэйшых архітэктараў былі таксама адзінкі. Ну і што казаць пра святословцаў рэстаўратараў. Ну і, конечно ж, з карэнных старажылаў у гарадах засталіся адзінкі. Мы, больш-менш з нас, уявляем сабе маштабы Халакоста. Это само собой. Але, скажем, і в Заходній Беларусі было депортаваны, вывезены, з'ехало польскае насельніцтва. По розных падліках до 700 000 чалавек, якія, конечно же, в пераважных гарадах і мястэчках. Разам з тым імкліва рос перадусім Менск. Менск – это наогул феномен такі, які яшчэ таксама до конца не асэнсаваны. При этом при ўсім, што беларусы імкліва засяляли гарады і рабілі гарады сваімі умовамі ўсёй этой імклівай урбанізацыі, мы так і да сёння нават не маем уласнай беларускай версіі Мінска. Ёсць добра распрацаваная польская версія класічных тэкстаў, пачынаючы ад тэкстаў Владислава Скаракоўны, тэксты Тадеуша Корзуна, вядомага польскага гісторыка, які нарадзіўся і вырас у Мінску. І калі мы бярем эту масу тэкстаў, створаных пра Менск в розных версіях, перафразуючы слова нашего философа Олеся Антипенко, что про Минск что не скажи, все окажется неправдой. Так, это у Антипенко. Это учится, что не скажи про белорусов, все окажется неправдой. Скажем, для Артура Конан Дойла, это город в чымсьці з карцінак з нейкай усходняй казкі. Цитую: «Удалечыні, на горизонте, відаць бы вялікі горад, над якім у мностве зіхцелі купала цэрква. Пэўна ж гэта і быў Мінск». А для Сергея Эйзенштейна, гениального кинорежиссера, столица Беларуси в 20-м годзе наадварот была нібы картинкою з заходніх часопісаў. Цитую: «Тут просто Европа. Не чакала столькі ад Мінску», піша ён у лісце да сваёй мамы. Цяжка паверыць, што толькі праз 30 гадоў пасля Эйзенштейна архітэктар і гісторык Мінска Михайло Смоловскі дасць нам такую бязлітасную характарыстыку. Цитую: «Архітэктура горада ў цэлым, як і характар яго забудовы і добраўпарадкавання знаходзіліся на надзвычай нізкім узроўні. Манументальных і прыгожых будынкаў у горадзе было няшмат». Это 50-х
Это той самий Смоловський, видавав смолу, зараз ностальгічно, як височим за Ільосом в кварталі поміж вулицями Киселова, Богдановича і Чечері. Что ж за этих меркаванняў правда? Можна сам сказать. Правда тое, што сталіца сённяшняй Беларусі цягам 20-го стагоддзя вырасла ад 105 000 жыхароў. В сёмым годзе да 2 мільёнаў, відаць, стопудоў на 2 мільёны за 20-е стагоддзе. 3 разы трэба падкрэсліць, што такімі тэмпамі не вырас ні один горад Европы. Ні один. Минск обогнал большинство европейских столиц по колькости населения. Ну, скажем, для прикладу, как уявить динамику, да, момент утворения СССР, СССР 20 год, у Минска проживает 117 000 человек, да? А в столице Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики Тбилиси, Тифлисе, тогда живет 370 000 человек. Тбилиси на этот момент в 2 раза больше. Скажем, миллионный рубеж Прага перекручивал с 38 на 39 год. Сегодня в Праге живет 1 200 000. В Вильне на 39 год, на момент долучения до БССР, после Литвы, жило 620 000 человек. На 7 000 больше, чем живет сегодня в Вильнюсе. Отповедно, многие проблемы, какие нас как бы не подходят, для их проблемы не надо. А Минск вырос просто не сувенир. Скажем, в столице Швеции, там, в Стокгольме, живет человек как угодно, да? 800 000 человек. И таким Стокгольм оставался опошнім складу. І, відповідно, зовсім інша динаміка, і, відповідно, зовсім інші виніки такої динаміки. Коли говориться про здобутки давнини, навіть коли виявиться, що у Мінську не упала ніколи церква за 20-й стагоддя, так, і не були знищені, не були об'єкти історико-культурної спадщини. Ну, будемо говорити про мураване виробництво, то сьогодні це складало близу 1,7 до 2% всіх рухомых объектов. То все равно это было бы ничто, все равно бы не эта давнина старосветская вызначала отличие этого года. Беларусь стала урбанизованным краем знянацким и вельми резко. Цягом одного десятилетия. От перепису 70-го года до перепису 79-го года, когда доля городского населения в Беларуси выросла с 43% до 55%. А тягом еще наступного десятилетия уже абсолютно больше белорусов жила в городах. По воле переписи 89-го года уже 66% белорусов жили в городах. При этом менавіта новыя імкліва растучыя грады, іх образы жыцця сталі тым асяродкам, у якім паўставала новая мадэрная беларуская ідэнтычнасць. З ростам тэмпаў урбанізацыі ў гарадах сціраліся не толькі міжэтнічныя адрозненні, але і лакальныя, спецыфічныя для розных рэгіёнаў Беларусі. Імкліва разбураліся традыцыйны лад і псіхалогія ўчорашніх наследцаў. Припущу, что это был своеобразный процесс деколонизации с знищенням спадщини, на яку теоретично могли претендовать там поляки, або російці, со знищенням, скажем, проявления присутности российского колониализма с некими объектами державными, колониальными, с этими соборами в псевдорусском стиле, с знищенням этих объектов. И это был в певному сенсі процесс деколонизации. У городе
тое, што ты там паляшук, альбо тое, што ты з полачамі не мела свайго значэння. Больш за тое, сведомая палітыка атэізма, якую праводзілі бальшавікі, таксама спрыяла імклівай кансалідацыі нацыі. Калі мы пачытаем апавяданне Максіма Гарэцкага «Не тая вера», дзе для кахання хлопцы з дзяўчынамі непераадольным бар'ерам становіцца розніца канфесійнай прыналежнасці ад каталіка на праваслаўных, то в горадзе, дзе все атэісты, все камсамольцы, это уже не мела ніякага значэння. І гэта, калі гаварыць, дыэлектычна спрыяла кансалідацыі ў гарадах. Разбуралася псіхалогія ўчорашніх вяскоўцаў. Пісьменнік Міхайл Страцой яшчэ ў 60-е гады вывеў нават такі тэрмін «сена на асфальце» для вызначэння інтэлігентаў у першым пакаленні, якія настальгуюць па вясковым дзяцінстве, седзячы ў сваіх бетонных шпакоўнях на мікрараёнах, апавяваюць сваё дзяцінства з раздзірашчэння жывотных. І за гэтыя ганарары зарабляюць сабе на які-небудзь запарожец. Врэшце рэшт, гэта ўсё стала прывяло да глыбокага крызісу беларускай культуры і літаратуры. Прыватнасці, вось гэта вясковая, нібы псевдавясковая літаратура, створаная в горадзе. Сена на асфальце. Гарады сталі асяродкам, дзе разбураліся ўсе традыцыі, перарываліся лакальныя повязі, а разам з тым паўставала новая супольнасць, што была замкнёная на часы СССР у асобны тэрытарыяльны гаспадарчы комплекс з уласнымі межамі Беларусі, управленнем чытнікі, уласным асобнай вайсковай беларускай ваеннай акулы, чого не было ні в одной іншай рэспубліцы Савецкага Саюза. Была прыбалтійская жалезная дорога, на Украіне было таксама 4 чалавекі, і яны не супадалі з межамі адміністрацыйнага тэрытарыяльнага падзелу. 70-е гады, што вельмі важна для нашай тэмы, адкрыўся архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытута, і гэта замкнула ў межах рэспублікі всю сістэму архітэктурнай адукацыі разам з ПТУ будаўнічым, з архітэктурна-будаўнічым тэхнікам. Нарэшце створаны власны архітэктурны факультэт, і гэта замкнула всю сістэму архітэктурнай адукацыі ўсіх узроўняў у межах адной Беларусі. Тое самае адбывалася ў іншых галінах вышэйшай адукацыі, перадусім у мастацтве, культуры. Была створана сетка і застудый мастацкіх школ, мастацкіх вучылішчаў і ўрэшце мастацкі факультэт беларускім дзяржаўным тэатральным мастацкім інстытуце і мастацкі факультэт у Віцебскім інстытуце. З 70-х гады можна было атрымаць любую адукацыю, не выязджаючы ўжо за межы Беларусі. Чаму? Папярэднія эпохі не было. Ну, да прыкладу, да таго, як у Менску адкрылі мастацкі факультэт, сотні наших мастакоў мусілі вучыцца в Вільні, в Киеве, во Львове, ну, допустим, Квашченко, в Москве, в Ленинграде. І добре полозі так і не верталися. А повністю верталися вже люди, які отримали адукацію недзе там. В 70-х годах ситуація резко проявляється, можна було наразиться в Беларусі, можна було поступити там в школу-інтернат ім'я Хельчика, а після закінчити всі свої, серед своїх закінчити театрально-мистецький інститут і на місці мати примінення своїх даних. Адпаведна, таким чином, або 70-х годів, коли ми говоримо про урбаністику і будівництво, все планування, проєктування і будівництво урбаністичних пасічів в Білорусі відбувалося вже за кошт виключно своїх національних кадрів. Што ў сваю чаргу дае падставу для аналізу таго, як урбаністычнае асяроддзе спрычынілася да канструявання найноўшай беларускай
Горадабудаўнічы асяродак у стабільным грамадстве абапіраецца на аднаўленне базавых каштоўнасцей, устойлівых стэрэатыпаў і іншых элементаў перадвызначаных традыцый культурнага развіцця. Вобразы новага для беларусаў, але створаны ўжо імі самімі гарадскога асяроддзя, сталі з 80-х гадоў абсалютна дамінаваць у мастацтве, літаратуры, гуманітарных навуковых даследаваннях. С 1971 по 1985 гады в Беларусі было побудовано больше за 350 буйных промислових підприємств, як це казав, всесоюзного значення. Многие из этих были буйнейшими не только в СССР, але и в Европе. Например, Минский тракторный завод, Новополоцкий нафтопереобразовый комбинат и так далее. Выросли цалком новые города, створенные белорусскими архитекторами. Новополоц, Сальгор, Светлогор, Жодзин, Голубком и так далее. Не только спроектованными белорусскими архитекторами, побудованными белорусскими художниками, а и заселенными этничными белорусами же. При этом выником урбанизации стала массовая страта разной этничной идентичности, как может податься на первый погляд. До середины 80-х годов уже в городах не засталось ані водної белорусской школы и водной белорусской университета. Вся система эдукации была целиком ориентирована на формирование не национальной, а огульносоветской идентичности. Тим часом керівництво БССР всіляко спрямовало розвитку культури, створаючи осередки культури, розбудовуючи систему адміністрової едукації. Вода відділила 36 музичних школ, відділили десятки школ з мастацькими, 6 з мастацько-архітектурних едукацій. Існувала розгалінувана сетка мастацьких студій музичних гуртків при різних установах культури во всіх городах Білорусі. Стояла задача интенсивно задоволить культурные и социальные потребы горожан Беларуси, которые приехали в город и им требовалось на место все это исправить. И задача эта выражалась так само за счет массового будовництва домов культуры, клубов, кинотеатров, что начали доминовать городским краеведцам в малых населенных пунктах, изменивших точные доминанты в виде культовых будинков в крупных городах, областных центрах. Гэткими стали и будинки, новые театры и палацов культуры. Такая великая увага до развития культуры в городах республики створение властных профессийных кадров во всех галинах осветы, науки и культуры дало свой плен. Имкливый рост идентичности белорусов, який відбувався в середині 80-х, на початку навіть виглядав парадоксом, бо проходив паралельно з все більшою уніфікацією духовної і матеріальної культури в СССР. Класика білоруської культури була вбудована в ідеологію Штельцерів, надавалося огромне значення. І ось таким феноменальним вибухом національного почуття стало буравенное святкування стагоддзя 1982 года, як ніхто не пам'ятає, з дня народження Янки Купала і Голос. Воно відзначалося в Білорусі надзвичайно на самом высоком официальном уровне. Юбилейные мероприятия были помпезные академичные формы, а сам юбилей национальных классиков стал нагодой для створения целой галереи образов во всех видах и жанрах мастацтва. Тады ж были там накіровано, централізовано, створено, по-перше, нададені в кожному райцентрі, обласних центрах імена классиков, надали вулиці. Поставили десятки помников, плюс Павел Голос. Были створені музеи в 1982 году. Были створені 3 музея Голоса и 3 музея Павла. Конечно, все это отбывались тематичные мастацкие выставы, которые проведены были по всей республике. Были сделаны адмысловые концертные программы, например,
Пресняров была целая программа, присвященная Купалу. Конечно, все это не могло не сприять этой росту национальной сведомости. А мы повсюду в Беларуси на предвестник перестройки, и важно разуметь, многие связывают это именно с перестройкой, однако это не совсем так. Імклівий розпис этой эрзацной белорусчины национальной отбывся одразу после смерти Машера. С приходом до влади Тихона Яковлевича Киселева, який, до речі сказати, був наставником белорусской мовы и литературы в Володимирской классе и имел великие широкие связи с гуманитарной белорусской интеллигенцией. И менавіта при ім раптом відбулася лібералізація. Був створений повновартісний інститут мистецтвознавства, етнографії, фольклору, був створений школа, музей старожитної білоруської культури, був створений музей народного дойлідства і побуту під Мінськом, був створений музей Павловича, був створений музей Заслав'я і так далі, які справдилися до уваги на гуманітарні сфери, до національної культури, а одразу було початку 80-х років стало таким трендом фактично офіційної політики КПБ. І навіть перед перестройкою повсюдно росла цікавість до так званих каранів, до помників, до війни, до фольклору, до національної історії. Шмат учеників сприяла близькість Балтії України, де подобні процеси були ще більше научні. Відбувалися вот в этих дивних розкладках ідеологічних ось такі были задуманы, скажем, биеннале мастаков Беларуси и Балтии, театральные фесты белорусские, да, краина Балтии и Беларуси. Конечно, обмен, близкость с коллегами Балтии все сприяло так само просто нашу гуманитарную интеллигенцию. Понятно, что великие успехи белорусских выступленцев на советской эстраде так само давали оптимизм всех белорусов. Не только песняри, там вся Винасы, мало кто помнит, но ничего подобного, скажем, в литовской эстраде мы не приготовились. И они вот мацавали такую новую, незнаную идентичность людей, которые живут в городах. Вся эта национальная эстрада таким вразливым мясом надавала все это оптимизм. Вытянутые из фольклорных региональных границ песни становились огульнонациональными шлягерами, застойной рок-н-ролльной виконания. Понятно, что Кассилясь, конечно, записали на городинщине песни, понятно, никто не ведает, а вот сегодня уже и там, в аутентичном виконании, поэтому никто не ведает, что Помножаючи до кількості такого культурного освітницького продукту на ерзацного ідеологічно цензурованого необхідно виростала в якості національно-етнічної ідентичності і в усвідомленні своєї виключності, відрізності від інших народів СССР. Помножаючи культурний продукт у національних форм, комуністичної влади недостатково уваги надавали аналізу, що таке соціалістичний зміст. Ну, такі, конечно, комічний професіонал перемога Мінського Динамо, однако в 80-х году сприймалося не просто там перемога клуба, а і там національний трибун. Это было педагогично. Образ города для 80-х стал важным для белорусской литературы и мастацтва. Тяжкостью мастацкого освоения городской просторы были обумовлены перерванностью национальной литературно-гуманистичной традиции. Богданович, Жилка, Вертинский, Стрельцов. Але з 80-х годов белорусской поэзии, прозе, драматургии начинала абсолютно доминовать гуманистичная тематика. Вязковая литература принимала в узких кругах литератское съедливое значение Ганну Михайловича Напича. И новая установка была на урбанизацию, интеллектуализацию белорусской литературы, на пошук тему
адекватні, які можуть адлюстровувати рэчаіснасць, абсалютна большасць беларусаў жыве ў гарадах, і яны складаюць абсалютна большасць, ніж за 80% гарадского насельніцтва. Яшчэ больш відавочным, чым у літаратуры, сталася абсалютнае панаванне урбаністычных тэмаў і ў выяўленчых мастацтвах. Перадусім, гэта твор, конечно, прысвечаны Менску, што ад пачатку 80-х гадоў паўстае на паловах мастакоў як вялікая сталіца вялікай рэспублікі, якая крыва расце. Той ж справядліва як для вялікай колькасці твораў мастацтва, створаных прысвечаных Віцебску, Ровно, Магілёву і да іншых гарадах краіны. У тэмах адбыўся істотны зрух ад пафасу новабудоўляў, што было вельмі характэрна для мастацтва 60-х, 70-х гадоў, і часам можна было збыць, в якім это горадзе, нават як в этой рэспубліцы, там шчасліва усміхаючыся твары маладых будаўнікоў. Але з 80-х ад пафасу гэтых новабудоўляў звярнуліся да лірычнай тэматыкі, да гэтай лірычнага вобраза паўсядзённасці, бо гарады ўжо былі пабудаваны, кажется. І урбаністычны перагляд, гарадскі быт сталі галоўнымі тэмамі, сталі такім трендам, асноўным цэлая плеяда класікаў беларускага мастацтва, як прадстаўнікаў старэйшага пакалення, такіх як Ибрагім Дембінскі, Майданцев, Борис Аракчеев, Леонід Бондаренко, Олег Андышевський, Леонід Шумов, Василь Сумов, так і для цілого покоління мастаків, які увійшли в мистецтво 80-х років своїми урбаністичними темами. Зоя, Зоя, Альшевський, Юр, Мишин, Володіч, які вже і народилися, і виросли в городах, і отримали в городах професійну мистецьку едукацію. У них урбаністичний осередок виступає вже цілком органічним, їх родний осередок, який служить індикацією сюжету, темам. И сегодня, конечно, абсолютно большесть нашей интеллигенции, большей интеллигенции, это люди, которые народились и сформовались уже в городе. Недавно коллега Сергей Жупа в Хахмі у Фейсбуку пропонував, що літераторам щодо признатися, хто з них народився в Росії і вирос в білоруськомовних сім'ях. Насамрэч так і сталося, што абсалютная большасць нашых літаратараў зрабілі свой выбар на карысць беларушчыны, не ад нараджэння, як нам тлумачылі мардзіяльскія тэорыі савецкія, а гэта ўжо быў культурны выбар. Таким чынам, да конца 80-х разам з культурнай урбанізацыяй беларусы засвоілі урбаністычную прастору, стварылі ўласную сучасную культуру ва ўсіх формах. Ад, скажем, тэатр, цяжка назваць драматургію, Макаёнка, Шамякіна, Вясковы. Там іх новых няма нейкіх вясковых тэм. Цяжка прышчапіць нейкі вясковы досвед да творчасці Некляева, Олеся Розанова, абсолютно нічым не звязаны са сваім асабістым досведам ніяк з вясковай гэтай тэматыкай. Такім чынам урбанізацыя і стварыла саму нашу беларускую нацыю. Как говорить, скажем, протягивающую тему с фронтом, это опыталки, дискуссии в Фейсбуке, жартовно с литератором, меня осенило, что толку мне, хоть я ніколи, скажем так, не было нормально, цалком от этой вясковой традиции, то вся моя родня, это 20
Батским и Админским. Ну, и они никуда не отрывались от города, поселка 2015 года в городе. В городе они заканчивали уже школу, в городе Брештеж, правда, нараджались, и в городе Брештеж находится Ленинград. Ну, допустим, я с детства там от бабушки, колыханки, каски, и огромный пласт этой мовы живой, якая зараз зникає. Но это был пласт мовы, якая тычылася перадусім леса, болота и аграрной культуры. Дзе я жыву сёння в городе, в реальности метафора, там слово ментаж, картошка, там молотарня. Я просто не применю огромный пласт этой лексики, который не отражает нашу реальность, образность этой народной мовы, яка, на жаль, по культурных причинах згасає, и она как-то засталась, она не находит себе, не понимая места в новом осяроддзе, в новом побыте. Наоборот, наша мова змушала и старались массовым неологизмом на моих початках. Все слово там хмарачилось, да? Я придумал слово «шар», з'являлося маса неологізмів, які бракували для написання тих реалій, яких ти реально живеш, існуєш, для писання ніякої культури. І таким чином, це так само предмет особливої розмови, при желанні можемо ще спинитися. Городи змінили обличчя. В вынику масштабных реконструкций в часы Сталина и катастрофичных разбурений Другой Всесвітньої войны города Беларуси радикально изменили свое колишнее обличие. Городоутвораемые горы заместо историчных центров с помниками старосветской архитектуры взяли на себя архитектурные ансамбли в стиле советского классицизма. Маргинализация старожитных частых городов, отлучение их от центра, было частью советской городоутворающей практики в СССР, сведомой и идеологического функционала. Полное занепад проходит инфраструктура, знешний выгляд будинков и так далее. Вынику будинки становились перешкодой для городского насельництва, якое, дякуючи державній політиці, не бачило і бачить до сьогодні в історичних центрах нічого свого. Але, дякуючи могутному національному руху, акуратно з середини 80-х років, в оборону помників Дем'яни велику популярність набула рознастання літератури по історії речової архітектури і урбаністиці. Шматлікі клуби, це книги Зянона Позняка, це книги, які так само мало хто помнить, що до 82-ї издания книжки. Чарнявська і Петросова присвячена архітектурі. Книжки Якимовича, книжки Галузь, книжки Дениса. И они набывали колоссальную популярность, становились такими бестселлерами, страшных волнах, наклады 80-100 тысяч книжки Зянона Позняка, 120 тысяч, 2 перевидания. Присвятили давним часом присвяченої історії города. Нарешті, тих, хто народився і вирос у городі, вони вкладали потребу такої інформації, таких видів. І створилися шматлікі клуби, передані піратстройки, клуби кшталту Талака, Молоді, Крадуш, Узгорі, во всіх обласних центрах, многих таких Молоді, Порші і так далі, які в світлі тогочасної політики перестроечної, тоді виявлялися, мусять бути партнерами комсомола і мусять содейничать, сприяти всьому патріотичному вихованню населення. Шматлікі клуби молодзеве об'єднання, що з'явилися на хвалі впливу повеличення цікавості для здобутків Дем'яни, архітектури, історії, культури городов, стали врешті подмогом всього національного звольного передовому распаду СССР. До 80-х годов в Беларуси цілком складаються власна архітектурна школа, що орієнтувалася спочатку на довоєнну традицію СССР, конструктивізму і функціоналізму.
самым яскравым твором тогочасной архитектуры десятилетий стал ансамбль парковой магистрали. Зашел. Стал ансамбль парковой магистрали, теперь проспект Победителей. Я думаю, мы ставили себе, мы оценивали сегодня архитектурный ансамбль. Важно разуметь при этом время некоторые важные околичности. Мало того, что он был занятован свободной землей, само собой, с тем, что это родили уже белорусские проектировщики, белорусские дизайнеры, мастаки, скульпторы, занимались оформлением. Вельми важно зразуметь, что будаўніцтва всего проспекта стало разрывом со сталинщиной. Как этот проспект биологического среза порывал с эпохой Сталина, с проспектом Сталина-Ленина и успешно властной исторической спадщины. Одна з головных столичных улиц, что растянулась вздолж Кольбера, пролягла от городского центра до полночной ускраины Заводской Дрозды. Врешті до архітектурного ринку, створеного в 1982 році, де пасували і шматлікі творы мастацтва, такі як «Посвятые 4 фонтана». Вельмі цікава була і заказ 4 творы года, які былі проілюстраваны нейкімі календарнымі беларускімі святамі. Там бачым і купалі, бачым каляды і так далее, гуканне вясны, створаны выдатнымі нашымі скульптарамі, Давыдзенам, Шатырам, Анатолічам, Поляковым і дзіўнага віду панно на доме мадэлі, вельмі популярны па ўсёй нашай сталіцы, як Нюхумач, куды ідуць арабскія тэрарысты, што гэта ўсё значыць у сённяшніх тлумачыць вельмі цяжка. Шэдэўрам усіх відаў мастацтва стала афармленне кінотэатра «Москва», якім працаваў Леонід Каліны на чале з Гаўрилом Вашчынай. То гэты проспект, калі хто памятае, былі аформлены пераходы адмыслова такім романтычным духам старажытнасці і так далее, і так далее. Пазбаўлены вопросавай ідэалогіі, гэты ансамбль стаў між болей і дзіўным помнікам, дзякуючы гэтым скульптурам, лірычнаму накірунку беларускім рэалістычным мастацтвам. Сёння пройдзеце яшчэ раз, разглядаеце тыя лірычныя скульптуркі, дзе маладыя скульптары з любоўю павылеплівалі сваіх сябровак і сяброў аднагрупнікаў і аднагрупніц. Наяўнасць уласнай вышэйшай архітэктурнай школы Беларусі ўсё ж пацягнула за сабой і навуковае вывучэнне гісторыі архітэктуры. Напрыканцы 70-х, асабліва ў пачатку 70-х, акурат за Кісялём, распачаліся першыя маштабныя рэстаўрацыйныя працы на помніках архітектуры. Была проведена масштабная реставрация Софийского собора Полоцкого, Каменского собора Заслава, костела Врагнича, Зелянского и Бригитского монастыря, Достутской башни Свир. У Менску, менавіта с 82 по 84 год, задолго до перестройки, треба подкреслить, была скончена реставрация костела Святого Языка при княжестве Бернардина, проекта Боза. Была зроблена реставрація костюла Симона Леніна, яким працювали великий мастаков, як я казав, Гаврила Ващенко, була реставрація церква Петра і Павла в Німізі в 84 році, скончилася
закончилась реставрация Троицкого предместья, якое стало визитовкой. Это все до перестройки, задолго. Все это было сперва про эпоху Киселева. Костел Святого Роха на Золотой Горце. Эффект был видовочный, умацовывался локальный патриотизм, обуджалась цікавість до національної історії, обновлені об'єкти знайшли своє досторовання в живописі, літературі та мистецтві, наново створався історичний, урбаністичний осередок, уже свій, родний, створений власними руками, на власний участь, родний для більшості горожан, що каталізувало і національні самослідовності. При этом треба розуміти таку важну околичність диалектичну. Фактично, то, що ми маємо себе обновлене, реставроване об'єкти, передусім в Мінську, і в многих інших городах, это не реставрация в том смысле, как принято, это международная, скажем так, это фактично наново створенное интерпретованное на новый лад, сыходячи з густом наших і сыходячи з відповідності запроса громадства. Перший таким звоночком был эксперимент с Троицким предместьем. Здесь знищили фактично всі автентичні інтер'єри, знищили переважно с фасада все элементы декора, заменили металличное лицо, кавану. И так интерпретовали. В этой фасаде, если не выходит на набережную, и он был закрыт, это дворовой фасад. Мы завоевали 3 объекта пирамиды, и это открылся дворовой фасад. Это перед архитекторами Шламовым и Ленинградом ставил задачу все это интерпретовать. И Троицкое предместье николи не выглядало таким, каким оно выглядало. И мы маем справу с интерпретацией, с пристосовыванием под свои наши густы того, что нам в детстве засталось в спадщине. И это и есть наш новый сайт. Далее больше. В верхнем городе там мало себя не сковывали этим потребой, как их попередники, Ленина, Градовой, хоть коробки, хоть лунковые стены, подмурки, то остальная наша практика, не стремляя себе такими капитальными экскаваторами типичных подмурок. Только это целком новые речи, ну и апогеилось белорусского вокала, этот ансамбль «Немии», такие старые, там, где ни кадра не было, ничего английского, потому что было. Но это наша бача, наша история, это наша осердие, белорусская. На это уже докладно никто не покладется. 100%. Не, это наша спадщина, створена, какие перверсии могут отбываться вот в процессе этих интерпретаций. Я думаю, что незабавно мы бачили еще один уникальный такий проект, зашклятный, кемпинский, в мансарде с 2 жилыми домами. И там был проект архитектора Вадима Анунина, где обновлена электростанция, но на 5 метров реально подмурка, реально разрезали фасады, и они просто выставили шматонациональный комплекс. Меня суть вот это представить, я маю на увазе гидроэлектростанцию, которая стояла на месте Кемпинского. И они распиловали фасады, и где-то эксплуатировали. Зараз я на эти фасады поставить крыху не под тем кутом, было либо разворот бог парка, и мы будем бачить, в принципе, уникальный эксперимент. Я под свои потребы отвольно интерпретую то, что мы хотим бачить. Это не историчная смерть, это не историчная. Но это все напрямую некой нашей новой памяти.
толькі мест, Гродно, в микрорайонах квартир 1, квартир 2, бульвар Космонавтов, район Балатова, Гомель, Махи, театр, Гродно, Минск, молодежный театр, Минск, Новопольск, гигантские палацы культуры, Клецкую, Борисову, Соколовскую и так далее. И все это завершилось на наших глазах открытием таких знаковых объектов национальной библиотеки, Палац Республики и будинок нового Черничного вокзала. Звращаю вашу увагу, что это проекты 80-х. Проект Палаца Республики – это проект 82 года, проект Черничного вокзала – это проект 84 года, проект Национальной библиотеки – это 86 год, премия молодых архитекторов СССР. Дайте думать, что кто-нибудь думал, что это реально бесполосовно, ты не видишь. Это мы бачим, как на наших очах доводится то, что еще было в 100 году. И эти объекты, оставив наше персональное представление, они сформовали наше обличие нашего города, перевызначили его характер и структуру. Имкривый рост городов, будівництво помпезных полномасштабных объектов культуры, транспорта, эдукации, спорта, объектов творчих советов, музеев, парков, яких тільки в 80-ті годы було здано 32 музеї, содейничали різкому повищенню самооцінки білорусів, які справедливо генерилися більш високим порівнянням з іншими регіонами з розробним життя в городах, ліпшою якістю проєктованого урбаністичного середовища і врешті-решт самого будівництва. Мы как-то на место сидим, не придаем этого особого значения памяти, как поколение наследства, наш выкладчик читал про советскую архитектуру 70-х, 80-х, просветил такие долгий прогон, как в СССР важно ставиться до национальной тематики. Но нам это не на месте волнения, что приводится в якости прикладу, там орнаменты укладены, червоные цели, силикатные цели и какие-то элементы. Но людям с боку это тропляли на бочке, это панно, мозаики, розписано брандмауэрах, сопроводы, как бы так вот все эти штампы, глядишь, это по-иншему вначале, интерпретация людей, которые приводят негативные приклады, там, тем же Ленинграде, из обычных микрорайонов, то, конечно, разумеешь, что да, наши всегда постарались помочь. И это был годный фон для паскудной консолидации нации в городах, роста национальной самосвідомості, винику відносної лібералізації політичного життя, де інспіровано керівництво УРСР розвиття культури, освіти, гуманітарних наук і мистецтва. Вся вот эта традиция, которая была започаткована в 80-е годы, перенесена и в наш час. Ну, по-іншому наше керівництво не вміє діяти, не може. И так само, без всяких коннотаций, скажу, что святкування державы и дзён белорусского письменства, подвигно меняются и городские двора, находится возможность менять спокойствие городское аномаство, названное место, ставить помники некие национальные герои, як голос Луганцевича, Софью Слуцкую, Гусакову, глубоким одночасово установили бюсты фундаторов русских храмов, там Иосифа Корсова, Вацлава Ластовского, основания театра Рената Гвиницкого, Языка Раздовича, Рената Драченца или Ильяза Ягудин. Это все есть уже участки
тем, что за всем этим стоит особистый подпис высшего должностного лица Республики Беларусь. Оказывается, по закону в нашей краине нельзя поставить без его особистого згоднения заявленного подпису помники конкретным особам. И таким чином довелось срезать с помника Валентию Ваньковичу, что это Валентий Ванькович теперь видится просто малоархитектурная форма, художник, малоархитектурная. Сергей,